米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Pakai ni I pitliput no kawas ko saka jigirihatlay no urib ita。在上帝的看顾中，我们有平安。Sarikaka mapulong平安。Malatsay kita a pilayap to suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I kasahlakan lima kusapaw at sapang tulu kusapaw at tusir suarsa. O nano siniala iso ko saka pikrit iso to ni talalan iso a finaulan. Pakanian iso I talamaan nay a ichod iso ko sa pikrit iso to finaulan iso apatayra I pangzalay a sera iso saan。你以不变的爱带领你所拯救的子民，你以大能导引他们到你的圣地。出埃及记15章13节。Sarikakao urah kerai ko farujwa ita a mitier tu kawas nahani mararit jingda a mitlipot I titaanan atau mikrit tu rakat ita to saka ciri halai no farujwa ita a pakat alib tu karurayan a lemak atau saka ciicer no farujwa ita a pakaluil tu kapahlesan a lemak。我们在信仰中欢欣满足，因为上帝时时看顾我们，引领我们的脚步，使我们平安地度过困境，也让我们得着力量胜过患难。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangau upitiaran no urib aku kiso, isariput no miso jirihalay ku urib aku, pasolin kako.Mikaput kiso I takonan saka sa ay pakaluil kupales I takonan. Araw hani, pakai ni I itser no miso, ko saka pakaluil ako to karurayan a lemak。上主啊，你是我的依靠，在你的看顾中我满有平安。我确信，因你与我同在，所以患难无法击败我。我反而靠着你的大能胜过一切的困难。Pakai ni I talamaan nay ang utapang Ji Yes Kristo ami tolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。